Haka jinglek kenra ka nyotrap Youth Council HYC yakin nong khayi bat nong di drugs hakaleng ka nong ba shalong haka laipo tare unai tong araja arpusan kelas dang biang ya ka jing kenra haki benta ka than polo haringkat ka jing nang ka seng samla lau mali pelun haka ni ka jing kenra ki noi lam ka seng bat kum jo ru na kalyang ka seng samla kila yo ban bat ya katu kat ni ngot ki nong di drugs henry ka wei ka bla pen ngo ya ka seng samla lau mali pelun ka dei ya ka jing lap ya wei samla obe dan bentalang menshwa ban kenra drugs hak jaya kran bat usamla bumper lang lendam u vice president ka seng samla lau mali pelun ula ong ba udap da ka jing lengo ban yo i ba briu ba jia dan bentalang bat ka seng ban ya kenra drugs haki por bala letno mentala yo ban kem yo u ba langop how drugs ula ong ba kalong ka aka ka basngosi ban yo i ya kum ka ni ka jingja objektif ba kelanjutan mentah seng itu hal kecil siang gitu ya kata ngam don syure aslan bang ngam don syure don mensyua long pila bentar yang menurut seng balang yai long mensyua ka hot mensyua por bangam padi yai tengah dan te dangam tang lalong ya kani kalinti te long ngam don syut bentar yai namar ngaru ngam kwa ban pentat burom ngam dan bentang ngam kwa pentat burom kan mo namar pet ka seng balang katri nam tak ajat benriu nam tak parado parasnam nam ka jingba ngam kwa ban penjat penwanra nam pasniu yaki kata kadau ngaru ngam dan keti ngam dan bentan nam tajong ki kadi tang kata mencuat tu kapur pedi te ya la kajong tambahin ri long menta bangalayu tangam jia cu gitu marpet bangalangop ngala relapse kini namar mencuat ngadi kena bedi dan ngalalong relapse bangalalong relapse tenai tidak tengah ino Pidan kini kena bagi obat yang ta kasi kajing tray ratba jong kai choi si kini ke bro kajing kenrai kini kena di rock semakla jelai pula kini puluh hot inum la bagin kenra kat bangi let inyo rai ke sulong no kadang ila bagin kenra mungkin la pendu judge nane kini ke puluh maka dei ke we ke bela i jebo bagin pet banyak minjeng kini ka puluh nomor kumngi kena senong ru ni sun septiang wala kadang ilit pra marwai ini cicing ciut tu kalau marengili bukit kam senong mah suang no gila dan kibapet kemat tu long kasep yang ini kalau dan kajing mah dari wat tar dim salia ni yaitur namta kajing kamha bat ni rat ringkong kat bala dan wei bubat hang ni mah kam kajing tuau kerteng kam ben pau kerteng kanu ru ka seng ula dei wei ubat dan menta bat ni hakajing kenralang hakani ka operation drops ndai ngamla mudur wat ni baro hangi nge kendet habang i uni mo ndai katu nge mare lang nge be lang kena drops ndai udai mu hidu hangi long no kawai kalong kum kaplan mo ben un pen sapria nge kini kena drops pakin phat ndai ngimpai perkat hajing sania iki ni member mo ndai menta kasi lap kalong kum ni long insania inu kan apa kum ni ubri betri lang bidang ilap je kalong no anta gini sania inu kawai kalong kum ni nga ai ningkong na ong deki ki seng mo boper ban screen bah wat iki member jong kiru wat ngiru ki seng samla wala ngidan ru ngin screen bah kumno bangin jet iki member le jong namar nyimna pantip bawei undan be hak kanu ka seng de bapu udan be hi kalau ngupta kum iki member bro kum ki seng boper ban screen bah iki member le jong makin undan kum manta ngilap ma kum ni ka pendu ben siam wat ngiru bangin trai lang ki seng bat kinu ki seng balang ma ra ngilap iki member jong seng balang kum ni kalau ngupta Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya